Namaskar bengin sedang ya kenika video ke bawah tasngi ngeskua ban kerpa ipi boro bopinya follow ya kenika Instagram account ko jangi namar kidon ki bawah ong ba kim juyo ya ki notifications ladangi pelike ya ki video ki batamai tiha kenika Instagram account pan ngi pentep baik mana kapor ya ki followers bangi dang shu pelike ya ka video ke batamai hakini ki stories ngi shed upload mana kapor ngi pentep kum kane bangila upload video ke batamai po YouTube bat ladapi klik ya ketika link ke badan teh jerong pensa yo sakawai pat ke link bat saklik biang sesisen bat kansa pen i baik syaka YouTube bat pensa i ya kenika video ke batamai ti sungba follow yang i hapo ke Instagram kanang ba pen nomdo iki videos ki mingi upload tamai ti sesisen pat ngi pen subhai pi boro syakanika channel ke jungi bat hakanika video ngin pay ya kanika post ke banak sulat tamai hapo Meghalaya ya kanika post la pelat daka Meghalaya Energy Corporation Limited laneka MEECL mentau benai arajar RPR ka kerteng jangan nika post ke day junior divisional accountant ya kanika post kin sepenlong ya ka walk in interview haka praterik Julai bat haka khat arterik Julai arajar RPR ya kanika post junior divisional accountant lani ka GDA ka balai lai pesanteli ka salary lani ka tolop ka dekat sanajar sanspa hak shi benai ka educational qualification kalongkom ne pelade ban pendap ya ka bachelor's degree haka commerce lani pelade ban pendap ya ka bachelor's degree haka science lani ka arts bat pide ban shim ya ka mathematics lani ka statistics kum ka way neki subjects bat pide ru bandan ka qualification jangka MBA haka finance lani pelade ban pendap ya ka bachelor's degree haka business administration bat pide ru ban specialize haka financial management pi candidates ke belang eligible bagi pokok ban apply ya kena ke post pihak ban ra ya ka application ke pihak pendam haka standard form bat ru ki original bat ki copy sejong ki certificates ki jong pi bat ki wiki documents bat ka way ru ka passport size dur syakanika interview ya ka Garo Hills District kenika interview kan long haka Rongkon IB MEECL Rongkon Tura haka praterik benai Julai arajar RPR nado shpau buji mstap ya ka khasi jantia bat Ribohoi District spot kenika interview kan long haka Lumjingshire Guest House Meghalaya Energy Corporation Limited Short Round Road East Khasi Hills District Shillong 793001 haka khat arterik benai Julai arajar RPR nado shpau buji mstap kaling jong kanika standard form application ngala aya po description jong video tiga nika official notification dan nika official notice ru kabla apply hi daka MEECL ngala aya po description jong video ti pila ban download bat pila ban pulia ka lada pika ban tip shushu spang wiki details